Dobar dan svima, nalazim se pred novom Corollom Cross. Corolla postoji već dugi niz godina u 12 generacija, preko 50 milijuna prodanih primjeraka, a Cross je novi izdanak obitelji Corolla, znači osim klasičnog hatchbacka, limuzine i karavana, sada imamo jedan povišeni SUV. Dizajn Corolle Cross nije po ničemu pretenciozan, ipak Corolla je s nama već dugi niz godina, 6 desetljeća, preko 50 milijuna primjeraka od 12 generacija. Za 12. generaciju Toyota je pripremila jedan SUV koji se zove Corolla Cross, koji je zaista jedan lijepi obiteljski auto i odličan pri tome. Kod dizajna prvu stvar koju ću vam pokazati su žmigavci, zato što mi se oni najviše sviđaju. Kako prednji žmigavci rade. Znam da mnogi automobili imaju sad tako da žmigavci idu u nizu, ali ovi žmigavci sami po sebi su tako lijepi. Dizajn sprijeda je jako lijep i vidi se da su puno toga radili na aerodinamici. Zašto? Zato što recimo ovaj tu dio je zatvoren, nema potrebe za toliko hlađenja motora pa je ovaj tu dio zatvoren. A također kako ćete prepoznati da ova Toyota ima i električni pogon uz benzinski po tome što ima ovo plavo dodatno uz Toyotin znak. Bočni dizajn je jedan klasični SUV-ovski dizajn kako i danas mnogi SUV-ovi već i jesu. Ono što mi se sviđa što mnogi drugi proizvođači ne naprave, ne misle na unutarnju stranu vaših nogavica, pa vrata obično tu negdje završavaju, kod Toyota se spuštaju skroz dole, tako na taj način nećete zaprljati nogavice vaših hlača. Još jedna stvar, ovi retrovizori su zaista ogromni, mogli bi komotno biti na nekakvom kamiončiću. Felge su 18 cola. Ono što je dosta moderno sada, to je ovako kombinacija srebrnog i crnog, dijamantni rez. Međutim, ono što je meni tu zanimljivo, više gledam ove tu prednje diskove nego što gledam felge. A zašto? Ovo je novinarski auto sa 15.000 km. Obično novinarski auto sa 15.000 km već imaju dosta potrošene prednje kočnice, ali budući da je ovo hibrid koji kod kočenja puni bateriju, ove kočnice izgledaju doslovno kao nove. Možda na stražnjem dijelu se najviše primijeti da je ovo Toyota, odnosno Corolla, zato što ova svjetla neopisivo liče na druge Corolle. Našao sam dva zanimljiva detalja. Imamo ovu Shark Tank. Imamo ovu Shark antenu gore na krovu, ali vidim da ima i mali šarkića tu isto sa strane na stop svjetlima. Fora. Vjerojatno nešto vezano za aerodinamiku. Inače, već kad smo kod aerodinamike, Corolla Cross ima aerodinamiku od 0,32 što je za SUV zaista odlično, a to je jedan od razloga zašto tako dobro ide na autocesti. Nije to samo 197 konja, to je i dobra aerodinamika. Također, auto je od ispod kompletno zatvoren radi što bolje aerodinamike. Toyota Corolla Cross odlično ispunjava ulogu obiteljskog automobila i upravo je usmjerena na mlade obitelji, pa pogledajmo kako izgleda prtljažnik. Radi se o executive opremi, upravo stoga zadnja vrata su elektrificirana. Ok, šta nam se tu nalazi? Nalazi nam se 443 litara prtljažnika, zaista pravilnog oblika, lijep, velik, imate tu sa strane još mogućnost staviti neke stvari. Ovaj naš primjerak, budući da se radi o executive opremi, ima i JBL sustav ozvučenja, pa tu se nalazi jedan subwoofer koji malo zauzima mjesto u prtljažniku. Ovi koji nemaju to imaju malo veći prtljažnik, ali dobro, nema veze, za bolji zvuk nije teško. Ono što ću primijetiti da bi volio da se malo više dižu peta vrata i čak se tu nešto može i podešavati, ali iskreno neću eksperimentirati ništa s tim. Pogledajmo se taj prtljažnik, pravilnog je oblika. Ova Corollica ima ovu gumenu kadicu, ispod toga se ne nalazi rezervna guma, ali se zato nalazi mnogi ovi pretinci uz kit za krpanje guma. Ono možda što je zanimljivo je da zadnja sjedala možete podešavati u dvije razine, pa recimo ako stavite ovako imate malo veći prtljažnik, a ako stavite ovako imate veći komfor na zadnjoj klupi, prekrivka i to je to, klasika. Sada znam zašto se ova Corolla zove Executive. Upravo iz razloga zato što ovdje možete se fino opustiti kada su stražni nasloni u ovom poluležećem položaju, možete i fino odspavati. Ako želite više mjesta u prtljažniku, samo ih stavite ovaj malo uspravniji položaj. Možda čak ovo je ugodnije onako za nekakav put.
Što se tiče mjesta za glavu, u ovom uspravnim položaju, budući da ova nam Corolica ima prekrasnu panoramu i nema baš previše mjesta za glavu, a što se tiče mjesta za koljeno, ima ga zaista puno, mjesta za širinu ima isto tako zaista puno. Ja sam ovdje putovao s obitelji i stavio sam 2 dječje sjedalice koje bez problema mogu stati, klinci su uživali. Međutim, jedan detalj. Hop! Ovo tu ćete sigurno izgubiti i mislim da bi svi Toyotini saloni u Hrvatskoj barem trebali imati 10 komada na stanju. Također imate središnji naslon za ruku sa 2 držača za čaše ili cup holdera, a isto tako da djeci bude zanimljivo, tu su i 2 USB-C priključka. Vidim da svi lagano prelaze na USB-C, čak su proizvođači automobila puno brži od proizvođača kabela za mobitele. Pa ajde, proizvođači kabela za mobitele malo pohvatite korak. Ovo je apsolutno esencijalna stvar imati pri ruci, čistiti na piano laku i na tabletu otiske prstiju. Dakle, položaj za volanom, ja bi ocijenio položaj za volanom jako dobar. Znači, u jednom danu sam napravio 950 km. Slovenija, Austrija, Njemačka, Austrija, Slovenija i nazad. Nimalo se nisam umorio, ništa me nije bolilo, ništa me nije utrnulo. Međutim, cijelo vrijeme sam nekako malo gore sic, malo dole sic. Žena je rekla da se igram s ovim tu prekidačima na struju. Inače, sicevi se podešavaju u apsolutno svim smjerovima. Znači, možete spustiti ovu potporu za bedra, dignuti potporu za bedra. Naravno, sic ide gore, dole, naprijed, nazad, sve ona klasika, naslon. I ima tako jaku lumbalnu potporu. Evo, pokazat ću vam. Ne znam jesi vidio ovdje, ali potpora lumbalna je zaista odlična. Znači, ako neko ima problema s križima, može tu veseliti se na dobroj lumbalnoj potpori. Materijali. Jedna zanimljivost koju sam otkrio. Materijali su svi perfektni, korektni, nemam šta nekakvu zamjerku posebno osim ove. Tu je fina mekana plastika, a tu, iako izgleda isto, je tvrda. Znači, suvozač na ovom tu dijelu ima finu mekanu plastiku, a vozač ima tvrdu. Zanimljivo. I tu isto bi mogla biti malo mekša plastika, ali ono sve što vi dirate, recimo obloga vrata je mekana, volan ima jako finu kožu, sjedala su kožna fina, ovaj središnji naslon za ruku je zaista korektan. Ono što moram pohvaliti je da klimatizacija je odmah tu dostupna. Znači, bez problema je možete, da ne skidate pogled s volana, podesiti, pojačati i tako dalje. Što se tiče tableta, moram priznat da Apple CarPlay koji ja koristim zaista odlično funkcionira i to mi je najbolji dio tableta. Što se tiče onog Toyotinog dijela koji je baš njihov, mislim da su mogli napraviti bolji posao, ili recimo Aygo po meni ima bolji tablet nego Corolla Cross, malo moderniji i tako dalje. Međutim, nije to ništa loše. Možete pratiti ono sve kako ide tok energije i tako dalje. Onda recimo možete pratiti zadnje potrošnje, pa vidite koliko meni oscilira. Neke su debelo ispod 5 litara, neke su oko 7-8. I ove recimo po danima sve malo bilo iznad 5 litara. Ova Corolla napucana je apsolutno svim mogućim sigurnosnim sustavima poznatim čovjeku. Znači, samo ću čitat kratice. Evo, daj molim te snimi. Znači, LDA, BSM, PCS, parking valjda, RCTA, RCTD, PKSB, SEA, to more kao, RSA i tako dalje. Znači, auto nevjerovatno puno pazi na vas. Bilo da krećete se unazad, nailaze pješaci, on će vas za to upozoriti. Bilo da želite otvoriti vrata, a da nailaze bilo pješaci, bilo auto, bilo biciklisti, on će vas za to upozoriti. Isto tako da ne otvorite vrata, auto misli apsolutno na sve. Da sam rekao dobar dan svima. Ajmo pogledati motor. Dakle, pogledajte ovaj ogromni motorni sklop. Sa lijeve strane imamo benzinski motor. Ovo ima 2,4 litre koji razvija
112 kW, to je otprilike 154 konja. Desno do njega nalazi se naš elektromotor koji nije samo elektromotor, on isto tako i puni bateriju bilo kod kočenja motorom, bilo da benzinski motor okreće njega, on puni bateriju i tako dalje. Sustav u praksi funkcionira savršeno. Međutim, meni je nešto drugo bilo zanimljivo tu pod haubom, ajde molim te dođi. Ajde sada, evo, molim te snimi malo sve, pa da li bi netko od vas znao reći po čemu se vidi da je ovo američki auto? Znate po čemu? Po ovom tu. Znači, pogledajte koliko je tu napravljeno jedno ojačanje na samom kutu karoserije. A to je za američke small overlap testove. Kada se auto testira na sigurnost za vrlo male kutove udara, znači to vam je samo recimo 10-15% kada se udari automobila, obično onda ovi uzdušni nosači ostanu čitavi, njima se ništa ne desi, a udarac ide u kut karoserije. Upravo zato je tu ovako jedno masivno ojačanje, jer u Americi se to testira i pogledao sam, Corolla je dobila odlične ocjene na tom testu. Ukupna snaga sustava je 197 konja, znači to se kaže sinergijska snaga sustava je 197 konja. Baterija koja se nalazi ispod zadnje klupe ima samo 0,9 kW i to se čini zaista malo, ali nije. Jer Corollina hibridna tehnologija funkcionira na sljedeći način. Inače, ovo vam je 5. generacija njihovog hibridnog sustava. Ona funkcionira na način da ta mala baterija cijelo vrijeme prima snagu kod svakog usporavanja motorom i daje snagu. I vi možete po gradu voziti se da 80% vremena vam je benzinski motor ugašen. Znači, primarni fokus ovog pogonskog sklopa je grad, ali s druge strane 197 konja je jako brzo i na autocesti i na otvorenoj cesti. Preticanje se ovako odvijaju. Ono što zaista moram pohvaliti je kako Corolla cross piće po autocesti. Znači, ima 197 konja i zaista se ti konji osjećaju na autocesti. Nevjerojatno koliko dobro ubrzava od 130 na više. Zaista lakoćom ostvaruje velike brzine i visoke putne prosjeke. Kada recimo vozite 100 na sat na autocesti, potrošnja je 5 litara, a ako se vozite 130-140, što sam očekivao da će biti puno veća potrošnja, ona je i dalje ispod 7, oko 6,5 cirka. Evo, idemo sada isprobati pri recimo, evo, 110 na sat, uključiti adaptivni tempomat. Evo, on je primio i on će vam savršeno držati između voznih traka. Jedino što vi trebate raditi je paziti na cestu, držati ruke na volanu i to je to. Po gradu stvar funkcionira odlično, pogotovo ako ste u nekakvoj velikoj gužvi, uključite adaptivni tempomat, on će paziti na vozilo ispred, držat će vas u voznoj traci, vi nadgledate stvari, zaista se malo umarate. Međutim, mene zanima što bi se desilo s adaptivnim tempomatom. Evo, tu smo na jednom dijelu autoceste gdje zaista nikog nema. Ako bi ja digao ruke s volana i pustio samo, što će se desiti? Ajmo vidjeti. Evo, došlo je prvo upozorenje da stavimo ruke na volan, mi ćemo to zanemariti. Sada je zvučni signal upozorenja. No drivers operation, hold steering wheel. Samo da vidimo što bi se desilo. Evo, sad je lagano cuknuo je, onako počeo usporavati. Pali sva 4 žmigavca. I koči. I šta bi se desilo? Vozilo bi stalo, lijepo malo se pomaknulo u desno i to bi bilo to. Ja ću sad ubrzati, nećemo baš iskušavati do kraja. Mislim da je to zaista jedna jako dobra stvar, pogotovo za recimo starije ljude. I općenito, evo, ako vam se nešto desi, da auto bi ipak vas sigurno zaustavio. Ili recimo na nekim drugim sustavima za zadržavanje u voznoj traci, ako nema vozačevog inputa, on bi se samo ugasio i auto bi po inerciji negdje išao.
A Toyota ipak pazi da se auto lijepo zaustavi, uključi sva 4 žmigavca, pomakne se u desno. Znači jedna korisna i sigurna stvar. Super stvar je kako vas upozorava kada vam neko prilazi s lijeve ili desne strane. Kao što je na primjer sada upozorila na ovaj automobil. Također odlična stvar je kamera od 360 stupnjeva koja pokriva sve smjerove. Ok, idemo na vožnju. Kako se Corolla Cross vozi na otvorenoj cesti? Vozi se jako dobro. Toyota je zaista puno napravila sa novom generacijom automobila. To sam prvo primijetio kod Ayga Crossa što se tiče voznih osobina. Znači Toyota je sad tu zaista pri vrhu. Nije sportska marka, ali vozne osobine su puno bolje nego što su bile recimo kod starijih običnih Toyota. Puno su radili na osjećaj na volanu. Ovaj volan nije da on nudi nekakav osjećaj šta se zbiva s prednjim kotačima, ali automobil se izuzetno lagano vozi. Izuzetno ga je lagano voziti, namještati kroz zavoje i tako dalje. Jedina mala zamjerka koju sam primijetio kad sam se vozio po austrijskim Alpama je da prije zavoja, kad recimo očekujete možda malo više kočenja motorom, nemate to neko kočenje motorom koje bi očekivali. Auto je prilično usmjeren k tome da lagano puni i rekuperira bateriju. Ono što je bitno da se auto po gradu izuzetno lijepo vozi, udoban je. Ovaj Toyotin sustav 5. generacije tako lijepo radi. Mnogi imaju zamjerke kod Toyota što recimo, vjerojatno ovo na kameri će zvučati grozno kad se malo da gas, pa se motor ovako probudi, počne malo derati, ali on tako lijepo ubrzava, to je sve tako uglađeno. Puno je bolji osjećaj kad ga vozite nego kad recimo gledate na snimci kako stvari funkcioniraju. Jedna zanimljivost, što se dešava kada idete dugo nizbrdo i kada posve napunite bateriju rekuperacijskim kočenjem? Što se dešava recimo kad ne držite nijednu pedalu, znači niti kočnicu niti gas, samo kočite motorom, a baterija je puna do kraja? Što će se tad desiti? Hoće li auto početi kočiti klasičnim kočnicama ili će se desiti možda da će upaliti motor? Uglavnom, što se dešava? Kada baterija je puna do kraja, dešava se jedan paradoks, a to je sljedeće. Kad kočite motorom, pali se benzinski motor, pritom on ne ubrizgava uopće gorivo, nego samo koči motorom kako bi vas usporio. A kad date gas, benzinski motor se ugasi i tada električni motor vas pogoni. To se dešava kad se baterija napuni do kraja. Toyota Corolla Cross u paketu Executive opremljena je Advanced Auto Parking sustavom, znači sustavom koji automatski parkira automobil. I vi jednostavno stanete, stisnete gumb, odaberete parkirno mjesto koje vam odgovara, on će vam ponuditi gdje se uopće može sparkirati i automobil se kompletno parkira sam. I onda što je možda meni najljepši detalj, kada se sparkira, pokaže vam bird's eye view, 360 stupnjeva oko automobila kako se lijepo sparkirao. Što se tiče cijene Corolla Cross kreće od 36.000 eura, a ovaj model Executive sa prednjim pogonom, to smo otkrili na početku da je ipak samo prednji pogon. Mislim, znao sam, ali sam mislio da ću moći proći kroz jedno blato, pa vidjet ćete na snimci. Model Executive košta 42.000 eura. Trenutačno su na akciji pa je cijena nešto povoljnije, ali možda ono što je zanimljivije je da Toyota opet ima svoje financiranje gdje uz polog od 9.000 eura mjesečna rata iznosi 250 eura i 5 godina ste praktički bezbrižni. A ako otkupite auto i nastavite servisirati kod Toyote, garancija će se produžiti na punih 10 godina. Hvala svima što gledate testove, molio bih vas da se pretplatite, puno bi mi pomogli. Volio bih da što prije pređem 1000 pretplatnika, to bi mi puno značilo, znači svaki vaš put kad neko klikne subscribe, odnosno pretplatite se, posve je besplatno, puno mi znači, pomognite molim vas da razvijemo taj kanal, da imamo što više novih automobila, lijepih testova, zanimljivih putovanja koje možete pogledati. Hvala puno!